Everybody nhyira wo bia. Na mesra busa say Ghana card etimi me yenya car ebetima me yenya car free because koso wo manimu a me mente ase be se me ma obi anso nu se Ghana card ebetimi de yenya car free a cause bibie no e kire sa se ebetimi de yenya car free o ma biem no wa ye check car free wo enam be se me busa sa 7 na ewura president yi ano ma me misre na da Roma se ebetimi am yanya ka free a na ma yemfa ya ho ntoso because yentimi nya na ye yesa nti sa na da 7 no issue about Ghana card. Anybody who condemns Ghana card no said you Brumanu said Zumuna so said you why you know Assembly say numere ya breaking news muntie enche bia na omampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia ade betu dwa say obi o Ghana card bia na bia no enche obetimi de enyaka waka emre bia atwamu enra omampani dada former president John Dramani Mahama oba KNUST ebe share credits and a credit for na obe share wono asofonom asana American obe share asofonom no asemo okobusa former president and say Opambour asana American edu question time no Opambour sorry okobusa oji mic no wachi aya na obusa say opesa obusa former president John Dramani Mahama say Ghana card say ukuta Ghana card watitini on from memu say ukuta Ghana card ubetimi enya car no onde wanyin ni say betimi aye adwuma na wo busa former president enna enne Afia Pokuaa your friend Vim lady Onozo ekotena ni television so and onozo ekase anybody who condemns anybody was it obia obe condemn Ghana card bia no wosre na no susumina so woto sabe be 10 times sabi manu susumina so se obia Ghana card obe condemn bia no na chese wadwene ewo form na yentie enche yebeko ne akwakohwe emfoni no yemfa osofo Opambour de no yemfa ntoso na yentie question a okobusaye na ena na wozo ogina ebusa sa question na John Dramani Mahama ono wanya Ghana card ena wonka Ghana card ho asem na yeden Opambour nso ekojina ho ena okobusa former president question we ya ene ho abasam yemfa ne question na okobusa ye no entoso na yahwefo ehwebi Everybody nhyira wo bia. Na mesra busa say Ghana card etimi me yenya car ebetima me yenya car free because koso wo manimu a me mente ase be se me ma obi anso nu se Ghana card ebetimi de yenya car free a ne question na okobusa omampani dada former president John Dramani Mahama asema obusa no ana enenso no Afia Pokuaa nso ono zo ko tran na fidie so ono zo question na ode ba ye ne say ana answer ode ba ye ne say anybody who condemns Ghana card bia no na che o memories no ana say wadwene ewo form sabi mpreduasa sana ono wo kan no enti yenko tie ne Afia Pokuaa nso kan ya ho abasem Ghana card etimi me yenya car ebetima me yenya car free. This issue about Ghana card, anybody who condemns Ghana card no said you Brumanu said Zumuna so said you why you know okay asema Afia Pokuaa Vim lady
enso kaka say anybody who condemns the Ghana card and the sabi na no susumra so na sabi wadwene ewo form na eno na eye osofo Opambour Ebenezer Adakwa Yadom ne sofo ketua eye sofo chief enso ko hunu ye ewo social media say hin okonya no eno no so dimirika eno okobọ ne sofo penama ne ye sofo yi betiai na eye vim lady atem ne wodi wafa okwose okobusaye no enya asam ketua kra na sofo so tiye no Adakwa Yadom tiye no minua enya asam ketua cases pa de yare a wode beto Afia Pokuaa so ne atem ne a sofo chief so edi vim lady papa atem say nanim sa ka etia ne ade nyina no me yenkohwe ne yentie enome a wode ma Afia Pokuaa ene atem ne sofo chief edi etia ne da wan na bie na no akaseti opanyin da wo kasa manyansamra wo kasam na twene ansa na wo bebie wano akasa wakasa na yenhyina de ama wo yesa wasama wo ka wuri tia obi no etumi di musuo no wo ha ne amane bebrebe wa brabo de bia mehwe social media na boys ne girls ne tatada ho na ebi musuo am so e onim kwankro fast ubu sase eye den na wawu a na wakodi dipanimu bi atem eye den wawu a no dipanimu bi anim ayefom ede ba ntina 7 penifo to na enkura mom na ewu sase ede wo ha no mini musuo abere enkura so osofo nyankopɔ difo ada bi asama odifo wadaruma ababa wa akɔ wo ye adwuma wo one of the FM station and TV station patcho me fa din no nto nkyɛn na prophet na se ye call kanu yesi ye enra de enra ya prophet awurade na mo so hye wo ma ye nyina ni mo nyamma e bi ka Ghana ma nyina na se eno na de bebiem prophet to de asem bi tu dwa se ye wura ba omia se obi o kura Ghana card bi oba ne penso no obenya ka na o sa de tu se enya no kurenti mo obi amfa no ho nto so yes sir na ababa ba ko ana prophet obo wano asem no wieye na fa atem ne di akire nya asem koto odi ho atem me obi a wo kasa asem we bia no sabi ne onim nyansa woni me odi fo o ye sure prophet da asisi ya o ye nipa me pa chan prophet o abusia me pa chan ye ba to nche aya penidin ene de wo no nyina ne fa bread de wo no nkwa ne hia ya kan nya wo hia that's right ya me pe bia na me ye Jesus onyame to minti yes go se men kasante na busuafo kasante na me papa no ono be kasante am then me mani yemba aye sani me pe Jesus onyame to mi mu yes osofo jana chidi yes sir jana chidi ye ko ye anyansafo wo Ghana nyina ani age enokre ti se ba ko ye bagimifo obi wono wo jimi sa na wo kasa sa eye history wo da busiam I want to aso mu jimi yes je chiredi na so ni unu se ne misiti na eno me ni chance se ba eno me no nyankopon no me ni chance se me domina wa bra woni di na tam hebrew in katari ba dia ba bia me gina me di be fa no ba bia me di be gina me di be fa no be ma kro be wa no be nya asem that's right be ma kro wa no obi di ne be ma wu na sisekim obe fa no me ni bia ko odi agro no me am di be ba no efiri next time ne kopem kwasi ada wo tibi bi ofiri na no bobo ni nyina no ye be boni nyina wa na me gina so awie na bra bokodo Jesus na dia ya me dani se mi kasama ma obi adi nokre na so ono timi abo obi din se nipa ne kan dia na nipa naka yes we dey pesa high TV station radio station pa dey pesa record so ha and ka enam ka kra mo di announcement ni ebi kra sa na be break e kan wom yes kokobi on betwa mo kan the same announcement nam kokobi kra omo ye anyina mo nyina omo ye omo kan asori down kra mo di ka ni be si ho e yes announcement what do you hear juma yes obi entimi fa bibia emine bi sa no omo ka sa ka the friends asopo obetua sofo ka enam se nyeje e maso ntimi tua yes sir aya na sofo aya another sem bi enya dwuma hwe abase be si yeto abanya yenka de betimi aye ne ye ba aye me yenka de yentimi nya se ba yentimi nya yentumi enokre
Yet the Sadia and Sansam not Tata Ghana Poche. Yet the Sadia and Sansam not Tata Ghana Poche. One district, one factory, he did a view. One district, one factory, review of fine. A binny baby. So one district, one dam, I said, I said, one district, one dam. One district, one factory. A binny baby. One district, one dam. Yes, sir. One village, one dam. A BNC baby. One village, one dam. Village, I would do a Ghana. We are then why one dam. I'm a village. And to me, for you, my prophet. One, and I had you, one person, I had you, my dear. So what I said, and $1 million for each constituency. That's right. Abba, and to me, I'm a prophet. Constituency, be an normative and assessing. It is Sanya man, yes. The Wapa bit my end, come here, and then a person can apostate. Yakasan Treben, and so for young catch up and Jimmy for. If you make kind of man catch up, but catch up, but Jimmy, the catch up will be a wooden answer. Nonsense. Including the yes, a prophet. A free Samuel Cobun Sabato, baby, economy. Jesus. Baby, I brought back on no minimum. Yes. Now they want share back on in the bush or something. Yes, go. Yeah, what's your brochura? Metran is a brochero. A brochero or ten. That's right. Mean that is send will be a coach school for. That's right. Oh, me means so what your brochero or casa? Metran is a brochero. Meti aqua brochura, tra brochre, atra brochre, yes, atra brochre, aqua baby on in the you want to correct. Abraham kwaya juma da lasula na madidio. Dabi. Hallelujah. Shibri ikatondori alabasaya. Eni sofo. Ifo. To na sami to twen. Because wo sha mabufu a fafo be nu ho. Eno me na wo woni me. Na me baba na ti ase. Wonim se na nsie ne be e ma bi e maje tu o mo ne ade e bi akwa awade 12 years abo ba. Yes. Ene kwa ge ba ko ba so be 3.5 years. Wo bre. Yes. Sofo. Wonim me. Johnny life man. Jesus. A twaso be dear. Mama Sonte. That's right. Now, me say na obi apeja card bia na wo kan some for you about me and pracho. Sawa. Assemna prophet ko kan okay university no. The same thing online is here na yekoya prophet assembly da ho. Assemna wo kan ne pepe da ho a tese wono. Somebody announcement come wo kan. Me pacha. Omdi announcement okay. Yes sir prophet. Tigana for the beautiful light to us says enipa bebre sofo o kaso bi send video cross say so be send video say here enokre dokre prophet. So what I say, Ghanaians will use Ghana card to buy cars on credit soon. That's right. Also, I'm going to come up when you read. Oh, Jesus. Praise God. Hallelujah. So for you pay your over can be known to be you. That's right. You pay that you pay Ghana mamu power. And one no prophet. Mamu pa here. You make yes go so many jumaya. Yes. So for me jina. So ni msene msiti. Papa prophet. The year mama so about by onyame na de ne ba no kwa na ba onyame na de ne ba. Na so oba no onyame so nyese na wanya. So betin ye besi awura won kro yen fa no ncha. Say yenya de yewura mama. Yes. Special man. Dinisia 7th January. That's right. Na ye wie na bi ba fie. Jesus. Na me tena fie jima da kwamya jamu a. Na fie ma bon pai. Na ma wie. Yes go. Na fie ya ma yewura be 6 months. On va dire niama. Ana afekura. O de ya ma na afe. Afe. Yes. No fanya. Yes sir. So what you say? Enti ye wie na me tena kwamya se kim. Mo mi wie a. Na ma mo abeya announcement. Opambour so oni yewura mama eden. Ewie. Afe ye kan de obey. Jesus. Ye be obey. That's the end. So what you say? Pa prophet. Enti say the odamia kan so wanya. Afe Ghana for be wu say na esi je wa. Yes. Enti so for. Wu say mu ni Opambour. Obi e control wa how. Dabi. Enyo obi si kenti ne yete how. Dabi. Wo baba wa wo kasa wuro futa no. Wo ko ba bi what is Opambour baba bobu se ho. Wo kasa wuro futa no. So for me besa me kwachiri. That's right. Ye nya life man. E free question e to aso kodu kwasi ada. Ye gina kwasi ada me kese no. Jesus. Na ma hwe stop for because odo beka se me mesa dane no me no e bi sa ma sa mani pakro. Me de be to one ne yiri so for. Ba bi awade ni me do this time no. Me na mani mani aje. Me nsro. Dabi. E bi so onyame o te me mu no. Osusi ni do wiase. In the name of Jesus Christ.
Prophet, who can say one consent to be? Me bo obi di. Prophet. Wo de yentie audio no. Yes, sir. Yentie audio no. So what you say? Prophet. I'm say ababo ani so hear the name me. Odi for nim yansa. Wo hear the name me. We Jimmy for ba papa. Nyame tia. Onim yansa kura. Now Opambour kasa se one consent obi a. O tufu se there be obi afo nanim to sa de no so. Na Ghana card wuntumi fa nkwaje card bi ama ne Me bo obi din so obi na so. Obi adi prophet. Me bo obi din. Me pa chwa mo obi. Etima mo obi din na wa hu sie ne obi na se nipa no won kan yan ka be di ama. Yes, next waka no. Waka. Tidia na wo se Jimmy for ba. O ba fo di di nkwase asem se TV station, se FM station. E di some pay time say what do you so what bro chire. So what fine. We don't care. So what you say? So oba e na adwuma. Ewo man yi mu a konkotra buru chire o ka so obi pani so ka to obi ma so share prophet na awo be sofo amanfo bre no sorry ahomache obu no ma do beda kra no ode eden do beda sofo ano ode nokre onye baby kra no wada nokre onye baby pose na so wada ma de achi ebi tre down sa na de achi ababo ba kwa na so ko Saudi Arabia na de ikrobe Jordan sofo nsama e ko so ho bra wo bre sofo jai bra wo bre ni ma me ba kan se wo su the picture wo su was so different me ba ni nko ese ni o teme ko de wa ye ni oh picture o de asen ni ye ni na o se adwuma wo ye ne dey no abo kan ma kwa ntimi nye se kan ma kwa ne nam afuru mu ponko kwa so fo ntimi nye oh ensu nipa na ye ensu oba besia wo so prophet obi man so make I say kwasi ade se ye bi na wodi wo obi man so na wodi opanimu ono na bɔ ne bra wono no wo ma ele 7 kura bebre wo so wo wono mom na ade nani be fo unim nya na wo baby aso chief baby abi me ba so be be ne tipie duru wo kura wo yanko ne me bai agurade wo yanko ne me bai wo papa nani ma sa adwen no fo nani koya fo enye ye papa Opambour chimi fo ba wo papa nani ma sa kaka aku no wono mom na didi na so jai odi fo asema me ya ne se ye wura bo mi o ka asem no na ba omi akasa nso anka sent obi a ana mpacho so opanyini nso kasa no wadi du obi atem ade na wo ba su kwanu ma so ote aburo chiro so ote hin fa wo kasa ti aye wo papa nani ma se kaka ku na kodi na tem so jai ade asem wo jani eni kwa so oba obi o kasa so wo de me se jano jano etie asem e bai wiase nyina te nokre odi fo ko ba bia obi anso boy abaso enya sample to our prophet inti jana chiri so what you say yes sir ye wura bo mi a wakọ ga ni da mba cho de prophet wakọ ni fie da mba cho de odi fo wakọ da dia me so wakọ ga ni fie da mba cho de prophet ni papa odi ne ba wi ase ye wura ba mi akọ ni fie akọ cha de bi fo e ma ba bia ba wo mi ayere akọ ni fie da mba cho de mi me gina ba wo mi ayere ba mi fie nokre be ye wura ba wo mi anan kasa nso ka ba mi fie nokre prophet mi ana mi wo ba yes afede baby so what you say nokre prophet so what dia me chana pa difo na me ya ni paketo ankoma ba hwe mi mi obi a mi hu yo etefo ahwefo Greater One TV sumo huni esi asam na ani o Ghana card ho ese nuabore ne nnome nsem a eba wo ho no wo hwa asam a vim lady kakan Afia Pokuaa kakan ya ono wo kire se obia obeka se Ghana card enye bia no 77 produce na wadwene ewo fom sabi uti asam no so ammo aye prophet Ebenezer adakwa ya adom wa moni dini was it obia anybody who condemns obia obeka se Ghana card enye no na wadwene ewo fom ana nra ya nso na sofo adakwa ya adom so ko gina KUENCHED ana ono so kaka se Ghana card no enya de ebetimi de akwaje ka na ma amanfo mfo ya adwene nyedai eni akire na Ghana card no enye wakane sesi ya ewo ne video no wose enya de a yebetimi de akwaje ka enti ne eye vice president eka no eye hrodo abrara sem yemfa nya adwuma abusafo eno ne eye eno me yede yare betu obi yem ne sofo ketwa no penfo se
aboa kotere se ne wato boa bono no ne ho na enya na hi kura se ne ogina baabi ka se hey why ade woni gine na je se sofu chief enso wono nso nsema wo kan ye no ade kira dream lady no ono nso ya temni a wadi Afia Pokuaa pa se na nim se kaka eku na sa kaka eku minim so ye nipa so ye aboa so ye die yo eno nso ahwefo mo hwe greater one TV a mo be hu kaka eku kro ene adwe de ye nya wo kan adwe de ye nya nim se adwe ya aboa ye nim na sa kaka eku no ena ye hwe se sofo chief obeba be kire se me mate se enipa bi de kaka eku ana se bibisa wo ndi sofo chief adaroma ye bebusa no na obe kire kaka eku Afia Pokuaa eso papa nim se kaka eku ndi sa kaka eku no ene ye dem ase ye mfa munsi ha na ye betoa ye ndwumadi ne so sane mia menua penin prophet Ebenezer Adakwa Yadom aha Opambour ni sema odi abetu edwa eno no ye dem ase nyame nkam